Ngo presiden hidokom rilok ke ngo presiden ila hilolope yeduring ngok leadership ngumane kom karung apa ngune kom karung apa demo kenmang idola noluk buluk takama inkyo telo birum sila mide rongkom noye bolangka ada rongkom noye bolangka kendolai kenmalai noye bolangka emnam rega pengo hilo lope presiden himyedung hilo ada hilo ngok piram hamu kom karupa nolu public satisfied marapa ageri nama kom karupa degetakam kom ngonolom kumsidung ngom nyitom hilangka ngok imam mokayam milo ngom luil silangka ngom mungkin simanam ko kayam milo hilo ka gathering him he rally him ngo ibomang hi lamok parun omon panjang taging delok adum tayong buluk ibonama aina age ko kaya milo hilo ko ready hyo koyut nam ateu kaya milo bulung kayut langka delok ko imam na ko kaya milo ngokkilu liglangka nango nolu publicem umdum delorongem ngo lupanam kaman taka meluinto idokom ngok lurung pagagam karong dem ngo bu press briefing lo lueku nolu katoka hilo ground hilo lupanam kebang angurung press briefing lo lupanam angurung press briefing lo lupanam hilo lulang hilo lupanam press briefing per ilang inam de aimang yen him ulu systematic lo irung especially kebang kom ngo part bunai rung sipai pa yetula sipai arore hupakom durung yen mok hupak nolong lukan hipenama kijo secretary hilobotuai inola ekta ko luo hitung kensi gumatu dem ngo repeat bieku de court party ga delok politics ke lang dem kerega manyang ko lue delolongem mirem ye dem pimilo mirem ye amnam rega manyang ko lue dem sim perung kue leader kidadem reku amnam satte kimgo anyang ko lukan dia keraya lumpe 2014 delo dem rega pengulu PLI ko bito case bito court lo PIL ko bito delok high court lo verdict se ngolu favor lo lentoku nolu hupang lo erit ko dem proposal ituring dem gomme ne mapak lagu ka jori ona so gomme ne dem ko ipe muye milo nolu public lo safety and security am kabom dola nolu ager gel lanka public e toling mape nolu jaborsti ima pe kam na court party ge lendum irokom bulu gomen e hupakim jaborsti ibomdum gomen sarvenem entirem agom mannem sokos notice bilang gama bugirarem sokos notice bigola idung jaborsti delorga banglu dedine paide memorandum kom dedinem submit tu DCM kom bitu CM kom bitu Prime Minister kom bitu Jal Shakti Minister kom melo national level ko mulu dedine memorandum submit tu irokom bulu him atihim hupang lopai idan tutebor delorongem dem ke legang politics legang ngulu kami hingga pemerung ngulu kenapa kai oji tasi bulu alo liba bulu MLA paemilo dem him yerung iem na ken bomdo la bulum bot bimaju ka amna ngulu iterito irokom bulum bikam tom na ngulu kami mune karung dem apudem godola are kone mandung
belum bot bila MLA pamone kidare lutum hito kula ulu lutum mai negong karo dekarem nolu mumem matoka bot keregare kapai pe bila bito aga mubanam dem bie yekom loya lamai idola dem rega hilo aga asia mo rega hilo BJPM mapaka PPM mapaka NCPM mapaka NPPM mapaka takaman legap bangulu torbo hilang kujum nanulungu takaman loguru delokka luna lurung dem sim yerung ye leader sim reiku hi propaganda hi nolum publican model down ye pemna hi lunam atieke Mirem tu mirem na do dem hilog ina ko ilo na ye ko bulu mirem mene de countable kinka nam ko miru manji ko ilaro miru mo ko ilaro de petto mirem me abi de mirem mae ye ko bulu la mirem mene inkyo de kom por party karung ke kui kom karung elo logom setendung pasikan logom setendung ita logo rowing keju logom setel la already setel hila durung da amire mirem ye hilok amorem asie vivo me bi compensation nalang bi rowing elo ita logo lo pasikan belo kolobolo durola dem bi mirem dem rembela rogo idola nolungulu rempako barang kamang dem him pemilo first adi community lok ke bekaria ngoluk area hilok lenye dem kanga bom bekaru hina mati hai de lok leader em rei ku em nam sip lok leader em rei ku nam him no lumu mem map ta ka tan mem ma ta ka him re lokom re namai alu re pe kom re mai ngok ko hirong kom ngom bimai ako ni ko hirong kom bimai kapila gommen na kendung kenapa kamu nyiji kata metaku nam modo akai modo metaku tasigang kai metaku nguang kai ngom mekumula ako na ayatete urin ko larene dem bulu kendung yego jijo meletakom bijegalo ako ay dem bulu kendung kendola ngom modelo kom remae ngom ko hirong kom ngom bimae Denorga benolu dekam reiku emnam tika propaganda go mumem matoka hango aruma pela ngo yelui magam nango mahila raku irola ngom rela ngo mekumae dem delorongen hilo hi atung ebi ke president secretariat resignation demandu idola video lune kom luto dolu lo bango lo ebi ke president secretariat bango lo president secretary village level lo president secretary kom resignation bipong ko pelagi do dem resignation birola kumi binyim demand pelagi do ngok kisa ngok kadare lo de dinne portfolio megala si presiden himbiro de loko ngoma ngo ilang gemae ngo bibi ke district president ko ngo yegeto bogum bokang kebang district president idola menyika 12 January 2023 de lo kido ke dunga apang ke lunam de lo meeting de lo 7.0 PFRM ABK torung MLM BBK presiden ngoi resignation bituku BBK dekom ABK ke aralo duru medem ngoi resignation bituku ngoi district president resignation bilarungku nulu village president dorma ko aparune inko ne facility ko parune ngom buinama dem tomane kidare hilok ABK lok portfolio bene kidare resignation bilang ku kam nangoteng lutan dola ngoga komem delolu indung agampa
Airudo, Delogirong, Supak dan ngoluk presiden dan duduk dan ngoluk last pedung. Idola si ekta ko ngoluk jeku dolu so buluk dam lagi legang resolution ka bonai na ko kadung inamadem supak ngoluk adung tayong pun ngoluk pokan biye. News. Mulu hilo rally ko ito geku hilo rally hi geku circle delo ke pergi bote circle dem him tomang mulu dem imo mai dok ke sarbe ko kom imo mai na mulu hilo rally ko ito ilan hilo ke rally delo takame ai namang ane ato idokom alume ala manam rega pe nom goglan nok thro public kai kupe tatje kupe mna nom hilong woglitum aru nok avinam dem mulu ai rupe mna mulu dem him tomang emdung inola dem him kapelare tomarune kaperin torune dem ketpan pelagi delorga pe public em ketmola pe mulukom dolu lo bilang luin bilamang aru dolu mami ekom kebango gongmilo takame ala mana mereka pe no trolo public em tatto pemna nom gongito ngolu den him tomana ne regang den ngolu asiamo ngem biro memeno ngolu ingoloi duene dan gomene hukolo pe ngolum lukan bima dan ilang ngolu dan dina longa ikai dan against pe dan imolum rumai na ngolu gomene bait la de dina dita ke ikai iriuten gomene hilo lope iperung emna iwomdum yen PA per him bulu PA per mane pre feasibility report molop survey type kejengem arulang arka bundola dem bulu investigation la dem pikajeri pikan mining dem kangkri dem molum dum kangkinam dorkar man mulu dem him tomang dem imo pemang molum midum mulu kejewe kom kangkinam dorkar man survey kom inam dorkar man dem mulu isten example ngo kinam kamapa ngo agwe kensirum ngo sugar kima diabetes ma irorula akone ngom jabrosi nom test ye blood test ye sugar karburen kamar emilo motolin mai degene dege bisa pe hi ati hiru delok ke bulu mandu compensation biye bimai are compensation lara ko ngong munam lama ko ngong munam ngok amorem ngok suntrang ahordem ngok ko pema mulong ke rekam re ambai ngok pomulumin ngor yekore ne milumin ngore na apalagi du ngok ko mai emdurem yekote rela mai de bisa ngolu dem him tomang ina me ngolu pie pardem imomai dem ngolu clear delok ke hi boje ko social media lokom manne karu misguide do mulu miremie dem imelo mulu polur poti pe ye emne kom karu dem tomane kidari kanem nesila bulu mirem pelong emna nesila bulu dem him tomang emna iborum emla kom tachit tatu dekom mungkin pernah mokar ada pekom dem him bumilo miram nekom miram larum miram nekom kaipe opan nekom kaipe bekari pe ikune kom kogola ikune kom kaipe de piusar ke agom irola upango mandung kana memgo mandung diban dem elo compensation pato
Kenapa aina kuah kono pangoroi toka aina kuah yenamem biri tingki mana compensation paramem tarakslo angkai. Kenapa tas nomore kangkin mana compensation paramem 3 pati kelila takame borbat kai mulko paisa ko tompa aru hupakom bin ma demkom rolong ketoka dedok si omite tatote demko idu amene demkom gommene compensation dolung amien beleng paper lo signature imola imomay milo signature imay milo no kabare bila seko dem lanam rega beleng paper lo jabor si signature imola no agtere gadung media lo dekap ilang compensation of ipa biguma de tu limited tatok dem telo example 100 rupees ko compensation na girung milo ngolu siang dem hilo tu lakh bage detina barage 100 rupees arame bilamang lakh rupees kare kolok bilai ye nolu ngolu nyoge ha mirama turiye MLA minister turiye migo mitre turiye dem kapala emdune bulu itanawlo among karum pasigallo among karum elong rowing teju namsai telo amore ligla ekum moligla already bulu setel hila duna girare hilo dem do compensation binam ayke among asi compensation abadam lalang bulu elo duro bula bulu miram nalo irola outside lo among kamane amide no kologin ay ekom ase biwom kai nom dite terung monsai dite tero hangkai tarugabung kisa doy rigahi example mo bidum rigare takakung hai pangkarekom takakung hai karkorekom takakung gosarekom takakung hilok ero badune dolung girare telo takak telo ngedu mikum lo tarugabung ko pemin doy bune de ingkolok doy ne ingkolok tien degem ke sitoka ngolu dem enti dem irokom ngolu young generation naga pa ibidu ngolu onam sisang gihan naga pa ibidu ami rum kon milo ngolu tudu e ngolu compensation em lalan enjoy la ngo kotom la emna mune kom karu irokom ngolu daga pa mima ngolu ga next generation naga pa ngo compensation abarem lalan ngo donyok tinyok to milo ngo next generation in kolo ye dem mila ngolu him den him imoro mo em torbom hirum aru young generation pirarem ko mumandu nolo ami ke mun ko poisa lalos ka bapeka akone nolo inducement ilan degape nolo ye degape ye 1 lakh ko bilang oke korsa pe 1 lakh ko bilang bari ko bilang no dolunga mi anyo ko campaign ilan ko nolo korur pae emna manname kom katu pe kamaru pe nora irokom katu mulo ko dekekom ke cilaka abu kirar agam mengalaka nolu daga pidung ngolu daga ngolu ipe mumilo ngolu compensation pae no momit pae amore ngok awre tu pa pae ngo awam bisi ma pa ngo aga inyok to mulo ngo awre to le dem petong mulo mubom na ido ina ba nolu ami among tanma toka apa tiri langka nokem luna lurung demi yerum ye upak sitlo lirar pe inagirar renyong yeku amne kompa idola ngo garanti bidung
ngolung rilo ko relamai mana ngo aina mi ko ngom relamai emma ngo gomen no kohi kolu khiro ko gomen ngom relamai kapila ngom reto ko ako na ai bumre kai ako ai dem gomen ko ken paken man sidu sip lo president secretary rela lap ka mang na bulung ngiru yen bulu rilo ko bulum remai na ko nolo ap ga Sri Lanka na mo nolo takawan gumdum ngolum bisas langka ngo makunang ko kamilo ko aga aduma pela ngomelaro relan gomene ati bilang ngo dekalo ngo magumay ko dola ngo aga mo dawin denoro ngo no ako na ko ne ko ne kay no lukan. Thank you. News delok ke ngolu adiem yega bona kidingan kom adiem aya he lagi du ngolu wak du adiem nama gidung ginam mane adi ke minyong kalen kue ngolu ri ke karko kalen kue delok ke humong kalen kue humong dolunge delok ke panggil kalen kue panggil dolunge kongkar dolunge enter adiam nam loge adiam ngede gidung hang hara takame mubom langka adiam ngene gie melo ngol kolo la ye kune ter bala tiap sangrang no edo kom ngolu khiba mi kidi besas mi digo kakumaye adiam ngga ko kakumaye dek takamam nolum takamam mingga langka mingido latte lulangka wak gya ya na kidinge mulko paye ayem dum mulko le pa ri ko kholiye mulko de agir kamai wolu adi yem namo atoi ne hyang be lolo aha ba duin du amwai ne tagai ne dungai ne ate takamai ne hyang aba duin du delok lega wolu him imoran mai emla mudung delok ke imomaye ngolu kadu imoi mai kama mi dokom imomaye denok ke wak ke gomen he forceful iga idung hi gomen hi gundagar di gomen idung hi gomen hi dokait gomen ka idung kalam nungalo yuam adbai lok ke ila bulu agirero milendung rokom 430 lo agire milendung dek agire ima ka de super dam agire delok ke irung nurung ko kay milkom dorga ko kay milkom dolu nala DCA MLA minister gigorola lukito ena deke ko kaman eru iya midung super iya midung ako ne huak social media ro kala dek tagor ro kala be boliru mulkom invest tu NSPCN ko Hining ke weekend October आएको weekend October 10 तारिक del को 16 करोड़ 61 लाख को वो लोग बोले DC ऑफिस लोग है ड्रॉ तो दे ड्रॉ नाम की दे पब्लिक की को पामा MLA मिनिस्टर ये लाजोक तो DC लाजोक तो वो लुडुंग पूरा के कंपेंसेट हो रहा है दे दिया ना लुडुंग देना मैं हिमको बोलूं तोरन मांग शेषर हिमको पब्लिक के बोलूं अतिरिक्त केन मांग की कम केन मांग इधोला बीतो के ना सोशल मीडिया में बीदूं अड़िगा तू है अम्मा तू है एरिया तू है की कम केन मांग इधोला गवर्नमेंट ने जाके फाइनेंस दो जाके गवर्नमेंट ने जाके NSPC के हब दूं इतना पैसा किया एमला हब दूं द पब्लिक की कम आमांग जाति के दे आई माना माती एमला मुइधोला बोलूं डायरेक्टली ऑपोज दो और इमोरन माये Imomai mrong imomai dek law and order problem ko kaya mel kom huak kaya ke bona leader risk la langka there is lairong lagi hai law and order problem to kaya umur ko imoma mi hai bul ko milado mi hai poji ili hai poji de amikam ke kumae dei mi hai de ina me poji de ana u let gating ke kumande ngolu to holo ngolu lulik na to ngol ken kai ye de lulik don ken dung ye de wak present leader idune delulik tu ina me dem ngolu tuna rana ko kara kom depa ngol keliam ie
de ngolu ako me ina me mingi do la agere bilang ka ngo takar hua na ye na da ye mingi bom do la ho agere bilang ka amla mingi do la ngol imo dan mai na mo amla luga do la ako ngolo luri Mo pa amla manang ngohum lukan biper amla mudo. Ia me hu ngoluk geku hu loka adum siko hok area hu kono ke detet twep longa dalo ngolu do hu geku nam taka ngolu telo pram dalo meeting ko do bosito. Dalo ngolu hok dam lega ngolu holo pesla bositu do ho kape ia de dam tan laju. Ina me hupal lukan do ia resolution holo atung silo detet twep September 2024 longa solo Padam dere lo bagi banggo sok amitaka me ke bangko du bosito siri oten panya bu chairman pe dunga boto keba sok amen objege geku bane nolu sia dam sim to tolik don toling mak de goluk longa de kuisone de kapito palang gupe keba lok luin bosinam poine one number bagi banggo geku alasok ami duna takame sekote dam sim tolingna kama. 2 number point itu seko ami edu dam toling edu big ekum arit property takam em dolu wane demes bidope agi miong tolik suinto. 3 number sia dam rego solo dam tolingne ami em aima dope akone iya kom bim ati midum kama dope bana luin bosito. 4 number seko ami edi poro dampe ipe mudu di bir sipe namam age mingkes sula yelangka. 5 number silo bagi banggue gumin soin kera solo pesi into teo ke point binam sim. Teo ke luin bosinam point kirarsi jeku bane milum miro anti mega dam rule and regulation per duarie. Dalo ngolu kebadam longadam lupa na takame dek duna takam agi pesinam agom talangka takame ngolu agi miawehum agom sim tolik hinto undertaking pesinam talape dated 12 September 2024 lo ngo silo gumin soin keralo pesidu delok ke rumne bonin keralo ngok legangam berok sidung sia potung sim ngo toling mang suppose 2 nomor suppose ngo melam lo megadam sim tolik kumilo ngok ekum erang property em bane demes bilangka emla ngo berok sidung sim agom sim ngolo takame longa dem depan luin bosito iname hupa lok ngolu geku area solo dekana loko letung yeme him lo sim geku area hok heko bere du him punishment pae iname nolu mi bolo kom hekane site sone kalang mi dupe dolango hilo lukan him lukan biwa bituma la lukan bido sa delok Aido dengolu kebang adalah complete dung inama kebang luin genapa ailo ludung board of thanks by Tageng Tamut sorry Tageng Tamuk silok ngoluk anku kena dola amo ngasih lega pa geku gena lo rally gena rally dua na ngoluk sitlok secretary president dalok buga executive member dalok mola lo kenyu lo ana ngo nolum siro kapoli gilan to na daka panolum ngo kumlik dung dite bobilam bildak kukom sine bobilam bildak kukom tupsika no kama paka ay ke kumkong kulo ay rupa doni polo ka ang kolok
kumarik na ayo buat bilang ke untuk kumdo langok ke luina ke bot of tank sam delap ha तो अभी डिप्रेसर होने जा रहा है सब बस का प्रोग्राम खत्म तो अभी सब बोर होल में जाएगा अपना पति जाएगा डिप्रेसर तो अभी डिप्रेसर तो अभी डिप्रेसर Halo, halo. Lukan agom ko? Si pin sok duna kidara. गाइस अभी सब डिप्रेसर बीरबार रामी कारो करा आई रेंजर ओके गाइस अभी सब ग्राउंड से डिप्रेसर हो गया